بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'arifu Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini nalitan di babang si Allah. Amirang paitan sa kaya ulan-ulan na Ramadan. Nakataya amiyang itibalamun. Napagulas abiyang kay Ramadan. Nah, miyak akbati Allah sa kinirupanya mo Ramadan, sa kaya ulan-ulan na Ramadan. At hindi na ayyaman ma'dudat, mga gawin amat tertentu. Wait, labas haragun mga gawin mabibilang. Nah, ayam mana yang kawai Allah na sudah makapana masajin ka iya mga po na nakyasagad ng tanong kaya Ramadan na ato pendanaba apa ato pentanong asita no penbabamadal sajin ka iya al-ashr al-awakhir 10 gawin ang mutua sa al-ashr al-awakhir ay matuna ika-20 ang umito mapita si kuturi sumiyaw na nagkabakayang ika-20 agiya isu mga gawin ang makalilabing amiyang panitulu Aisha radiyallahu anha aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kaya 10 gawin na paguyag niya. Ano man ikapaguyag niya nun? Paguyag niya sa kapanambayag abati sa Quran simbasik Allah subhanahu wa ta'ala Shaddal Mizar na pagidog sa pinang ila tuto sa di kapanamar ko Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kaya ashrul awakhir asim mapapadal so kagagawi apakah berakat agusimi ni pantag so kini turun Allah subhanahu wa ta'ala ko katuloy na sa Quran Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ini turun Nabi yang dia Quran sadirkan ia pagagawi ia pangam barakatan. Atau lagi yang pangam barakatan. Asa suratul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatin qadr. Ini turun Nabi yang dia Quran sehingga pagagawi apa Quran. Udina pagagawi ia seselaan. Upama kumira pa rajulun azimul qadr mama asaslaan. Nah, si ini pantag Allah subhanahu wa ta'ala. So kini turunnya sa ginang Quran. Sang kaya Lailatul Qadr. Jadi dalam matawas kepakai biaka saja dan kepakai pada. Kung tadi na si matatawag sa ginang sa 10 gawin. Kepakai yang dipakasi gumaginawa niyo. Ano man kini turunnya sa biaka sa Lailatul Qadr. Asal kini turun yang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih saja. Ana minipantag si Ramadan, ana minipantag si sudah bulan nak Ramadan. Nah, ayat Husain dan maulama, Nah, saging Lailatul Qadr nasi minipantag so kini turun si Quran ang Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz. Nah, ini turunnya saging ka Baitul Izzah sangkaya kalangitan sa dunia. Sajumlatan wahidah samia kaisika. Ibu tanah sasabat yang ulama. Kasi bagina lagi yung papakai sa isip na kung maginawa tan. Oy, natigiran asagil ka ya Ramadan. Sagil ka Lailatul Qadr nasi minipantag so kini turun puuna ada bidayah tanazzulul Quran. Puuna na kini turun si 5 na ayat sa suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lagi tunan akini turun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul
antuna adi wallahi miyaka pangendorka miyaka tukorka antuna itu sa Lailatul Qadar. Basta sa Quran ma'alwin wa ma adrak alwin wallah sushay amiyaka kitsa pakaisa wa ma adrak antay miyaka tukorka nakalala lagi untuk wallah natantua mala pakasutuan tantua mala mapapadal muna kamapiyaan udina tantua mala akay pakasusuhan na kailangan nakatukuan dito. Wa ma adraka mal qari'ah. Suratul Qari'ah. Antay niya katukuan pa ito ni Pudul sa piyakan nakalaka, piyakan takatak. Al-Qari'ah. Lagi na sumagin. Wa ma adraka mal haqqa. Antay niya katukuan pa ito ni Pudul sa al-haqqa. Lagi na suwalungan ng maway. Nanahon pamana mana apakah sesuatu tanpa kailangan sumatupawin. Hindi ko na saging Suratul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Antay miyakatukor ka antunay pumitro sa Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Gila sugawi ukuran asumapong nalagukor na lebih yang mapiyaw basta sanggibo lalula. Miya balutun ala sirati tad'ib. Asiko miya ngauna miya magintaw na adla sa kataw mama asiko suldu sanggibo ulan-ulan na diskari ni jihad. Nanti kung usang mga sabay naman kakilulero taloro. Lagi ati wallah Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Sumapundul ko kasagil ka yaw pamakumasalaktan o gigay na Lailatul Qadr na lebih mabiyaw ko sa gibulan. Ay ito ano mga ulama na 83 ka rabu 83 rabu udi na kaya sobraan. Allahu Akbar. Ngayon ito, tanazzalul malaika warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. So mga malaikat hagian kaya kaduduwiya Lailatul Qadr pantang wala masalaktan. Oy, nabugibo ka sila katanro mamamindino hindi para sa puso kapataling mo lang na Ramadan. So mga malaikat nagtinasiran. Nabesta so mga malaikat na tumalasiran. Lagi mo tayo hindi tanayran na tanduwa pamana. Kay mala pakasusuwa sa kita ni tanayran. Ayah ini tanairan ada salah kawar warsi mga pipiya pamugaya limo rila sa Allah subhanahu wa ta'ala kalimitan oy kadito na sa mga malaikat uba ayaw mo itanairan lagi mo tayo itanairan na sabab pa paman na doon nakakantungin na sabab oy ibarat na ayaw mo itanairan sa nagyangan na laylay sa gawan butulo na din. Ino pagtumala sa mga malaikat kaadna tanto ang mala asabab nada sa lakaw sabab ayay dinayra nagyamot wa kamapiyala pamunugay mo Allah sulim mo Allah surina iya huwag agin kay Ramadan na syahrul maghfirah naman yung hadis kung mabumikiran na talaga yung tatlo hadis man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi lalay ka na yung nadinda karatay na kamana berumanatan sutawa pamuasa na naging Ramadan sakna ba yan yung kiyapusa nakagis yung mga tao na uman ulan-ulan na dito rin nagsira di mamuasa kaaya din na dito pamuasa na sala kawarwar sa paratiran saging kaya kini sumun wala saging kaya kapusa yung Ramadan oy subaras wala na arap nira na irilakiran wala gufira dama ayat tentarura gufira lahu oy miya ipo sa ugigi mo na sumko tatalik mama pulola na ino sa nagufira lang sabab pati Allah sagiyang tuto akadero na tanto sigurado sa pamana mamo sa sutaw aparate ako are pa sigubana na sigurado aprila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung nadali ada sa mataman man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao ay tinigyan sa sambay ang qiyamul layl salatul tarawih sa parati si Allah nabay ka tarawih niya kagimit ko na si bana ginawa niya nabay sumbat ka tarawih niya nagagiya kana na man uman ulan na dito tarawih tao ay ka tarawih niya na parati si Allah arab yan si kubalas na iri na Allah niya na dito niya
Ada sama tamat. Maqama Lailatul Qadar. Imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So tahu aitin degian. So Lailatul Qadar. Saparat ya buarap yang membalas. Dairina Allah sumiyong dan salia. Upama ka pemikiran tan wagin kaya kedua hari. Abdusa saparat ya buarap membalas. Kata hajud, kata rawih. Oi. Masalah Lailatul Qadar. Nah ayat ma'ana giyan kaya kedua hadis. Lagian kaya ulan-ulan Ramadan na launa ya maghfirah. Mi puasa qiyamul lail Lailatul Qadar. Nah upama ka tipu puasa sutaw sakya puasa na parat ya bu Arab balas. Nah keparole lagi yang putuari ila Allah Subhanahu wa taala. Nah ayo benar desam magaman nasi sagian kaya kuning puasa nagawi sagian kaya Ramadan. Nah perilaan Allah semua tahu minggu puasa. Ini tu dikira suci tu nak puasa. Oh, ay mo puasa terus sagian kaya hadis. Nah sutaw minggu ni ba? Sutawa mi puasa, sutawa mi kiyo mulai kalama mansa sutawa mi puasa. Nabi tetarona sutawa mi akarau saging kaya Ramadan. Adi nabi kilusian. Adi taron siya mi puasa, mi kiyo mulai mi asala kaya sulay na Qadar. Nakata giyo kaya 10 ko ni sikang mapapadal. Napalas maliburan talo. Tanaw na giyo kaya 10 ko. Pero kung nabi puso pitong gawin. Dahil mula ba na gawin na panamaratan di tanurun makalpas. Uway. Ama parol ito Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dasamin mata mga Rasulullah bihanan yalir halwa hadith. Nah, ada na sa hadith Rasulullah. Yung أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام Ramadan Abu Ramadan nak berkata lima nak dia untuk pagitan no. Nah, ibrilah Allah Subhanahu wa taala subhanahu. Apa yang kita bisa amai kalau tahu dan minggu sana minggu sama juga. Wal jumu'atu ila al jumu'ah. Yang kaya salatul jumu'ah. Aku suka kata ni rumah jumu'ah na sumpah kita tu. Na ibrilan kau Allah Subhanahu wa taala sumian usaha. Ini ka semua ada dosa pakai dengan sangat tujuh. Ayam yang saya ucapkan lagi muka kita utang bayang jumu'ah setiap orang. Nah dari mata mana wassalawatul khams. Oh, kalimat yang kita hadis. As-salawatul khams mukaffiratun lima bainahum. Dia kaya 5 waktu. Nah sumpah kita tentaniran. Nah iprilan kau Allah mga bisa una mga ito. Amay ka salat. Misimbay ka dia. Nalaman rida. Sagi ka sa Ramadan. Nalaman niya rida. Sa utaw ang kumain ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kau kita sarita sa Allah Subhanahu wa ta'ala hati lagu na niya may kito. Kita no kini sa Panginoon kulit mo Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tigu Allah terokiran hai Muhammad. Tigu seran tua. Tanto abis subra seran. Elo sarwa na israf. Atau nak semua pagi serap, pagi dah komentar, lagi dah biasa berita subahan, dia saya kan dia israf. Nah ini sar saya olah dikina asrafu. Dia mutuar tanpa dia israf bisa. Dia kalau lagi bisa dia. Oi, aku ni guru pemikiran dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Wa qalu qadisa pangina. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Amatana sallallahu ibrila ya sallallahu wa nusa. Amai berubah sorry benar bapak saya dah Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Amatana sallallahu aparina ama kalimo cita usamana yaum surat ada sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate Imam. Sok Imam tano.